Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Hybrid Shiliva and Jirwa nakasnong Laimer apa Shillong ibaladan mentakat West Nam Kerta. Ibala job yakanam ladu hakarensan yakop ruai surken out season 4 bala pelong da Don Bosco Media Network Television hau benai leber menta usnam arjak penriu hapo ka jingkmi jong director Reverend Father Michael Makri menta ka kenti ila pen krep hai lade bandai pen I yakasap kapong ka ba idon hakarensan yakop ruai ka ba he ka perthai ka bala tip kum ka Britain's Got Talent ka ban salong hari bilan. Ya kini lapan benado Reverend Father Michael Makri haka jinggalang pedang buram ke sorkar bat kipat ba. Ya usamla kit kupar nong siet kabalalong hakan dailat haka arp santrik unaitung arjak penriu hadian bau ni samla ula job light li kitak maksiar bat art li kitak mamong haka rensan yakok ruai World Championships of Performing Arts arajak penriu ka badang syukut dangshen hanong ba Las Vegas jongkari United States of America. Kat kum kajing penbena u Reverend Father Makri hybrid Shiliva in select Shimenta ha kini kerensan ikop ruai kaban salong hau benai risau ni nai wieng mentaus nem. Nila le eka registration jungi nila le eki visa ka visa ke in hable eka visa menta ki la le eka passport na dong shudong bat kumba I Miss Eva ilong mane how re October pada labiang lut na dong shudong mai in le represent ya gane ke jalabi I jungi sha Britain penship benta ha Britain Got Talent but niya pet mane ke ka price kano ka price inyo lada I job hangpa kada tang lai keluar bangka tang lai keluar bangka tang ban bam momo dan isit poket wiang officially how October November bakin wan pai hang ne haja ka dur jongkit dengan I dapat dur jongpi November lay upor bala astang kriat ini chat nama ba ini persai dia lade dan ikit poket wiang officially but kumbang along pihak Wansha Studio nak benta kini ki online audition nak benta QA ki kam kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin benaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta kadon ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai Hakabenta jong ka Meghalaya pan
dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan